May hapon, ang atong ebanghelyo karong adlaw, Domingo, gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas chapter 1 verses 1 to 4 ug chapter 4 verses 14 to 21. National Bible Sunday pagyutaron. Mga igsuon, kanang musalig ta sa usa ka tawo ba? Kana tungod kay nakaila kaayo ta niya. Dili ko kalimot, sa naa pa ko sa elementary, ginakuha mi sa among papa kada alas 5 sa hapon. Usa ka adlaw ni ana, ningit-ngit na lang wala pa niabot among papa. Nisugod na kog hilak, ihatod na unta mi sa akong maestra. Pero niingon ko, ma'am, ayaw lang mig ihatod kay muabot ra lagi akong papa ug niabot ang akong amahan. That is trust. Mao siguro mga igsuon nga kadaghanan nato pag abot sa problema, give up dayon, surrender dayon, basin kulang pa ang atong pag-ila kung unsa kagamhanan ang Dios mga igsuon. Mo nang gidapit ang tanan, kada adlaw unta ta mo basa sa Bible. Pwede tang mo gamit og scripture guide. Pwede pod nga kung wala pa kakasugod, dayon tan-aw nimo murag maluya na ka sa Old Testament. Pwede ka actually musugod sa New Testament na mabasa si Kristo sa mga ebanghelyo. Si Kristo baya ang fulfillment sa tanang giistorya sa mga propeta o mga balaod sa Old Testament. Kanang musimba pud ta, maminaw tag-ayo sa mga pagbasa. Dayon kini atong video. Total ako mang ginahatag ang chapters ug verses, pagtapad lang og Bible, pangitaa lang akong ginaingon. Mga igsuon, maningkamot unta ta nga mulalom ug mulalom pa ang atong pag-ila sa Dios. Sama sa kong giingon, kana bang ayaw lang mig ihatod, ma'am, kay muabot ra lagi si papa. Ambot kanus pero muabot ra siya og kuhaon me. Kung nakaila lang unta tas Ginoo mga igsuon, igo ratang muhilak pero dili ta mo give up. Dayon mo ingon pagyud ta, God will make all things beautiful in His time. God bless.